Football Titi par zanga somriat parukna ngai thavele don ta ila English Premier League club som ni zinga pakwala in season thara European competition an khel dona wangin English footballa thunei tu te chuan Carabao Cup in elna khel dan tura ro manna thar an siama chuta chuan English Premier League club nilo division niamzo club ten an khel thin an lawin thlit fimna round masalam preliminary round August nilikara an khel dona chumi zoa khel tu round 1 August ni som pakhat kara an khel leang round 2 ero August ni som ni pangakara tangin an khel tran dona round 3 ero September ni som pangakar le ni som ni pani kara te khel turin an ro mana ti chuan October ni som ni pasari kara round li na khelin round nga na December ni som pangakara an khel leanga nakum January ni som pani kara semi final first leg khelin February ni kara semi final second leg an khel leanga March ni som ni pania final an khel don hein elna Carabao Cup a hian round ni na English Premier League club som ni zinga club som pakhat European competition khel lo tur zong anin lan tran dona European competition khel club pakwate eroin round thumna atangin in elna an khel tran don ani Palestine Football Association PFA chuan FIFA hena official complaint thelutin anlung oilona an thlena hetianga ma anlak na chan chu Asian Football Confederation nuaya FIFA World Cup khel phak tur zon na matcha Palestine le Omanin ma chon tumin Palestine hian sikhat fai ma an shoi nuwa match referee Iran mi mood bonia difar chuan minute nga apek bela hun pek bela minute nga na akal mek tin Omanin penalty hlo chuakin minute somko pasarina an pet gola Oman hin an sipur an suda wangin gol khat ve ve khongin anin ne tok pha anin ne tok awang hen Oman zokin round sang zok an luta Palestine hi round sang zok lu zo lovin an tlata ani Palestine lam hian penalty an choi dana lung oi thei lovin thunei tu sang hne na an zual kowa match referee in penalty tura thutlungna asiam dan chu thutlungna chetak ani thute penalty ani theina tur engfin fiana ma aum lo thute technical lama tanga thlir poa penalty tur ani na mu tur aum lo thute an soya thil thleng affair lo lea an ngai Oman penalty hlo chhuwa dan kha video kan da arem lova chu wangin YouTube a tho hian a full match a khan en theina oma en du chuan lo en tamaila match referee khan penalty spot kha akok harti alanga fola angai tak ero kha chu soiboi thei tak ani ome FIFA hian engtin tak dong songang mo English Premier League club Crystal Palace a hian John Textoran share nei tamberin Crystal Palace nei tu bera ngai ania ani hian Liona nei tu ni na nei boka chuwangin Palace hian boina an to pha season thara Lyon le Palace hian Europa League an khel ve ve dona ma se UEFA dana nei tu thumun nei club ten in elna in ang an khel arem lova chuan boina chu video masalama ka soifia to kha an boina kha an la chingfel lova chutiang kara chuan John Textor hian Crystal Palace a share leidil tu atonga NFL New York Jets nei tu Udi Johnson an leidilin anin rem thei chuan Palace hian danang thlapin boina nei lovin Europa League an khel thei don ma se John Textor hian a hral phal lawani chuan Palace hian European competition season thara an khel thei don nge don lo ti hi a chiang ri lo chun zom don ani Cardiff City chuan an team kai hruai tu Aaron Ramsey Arsenal player luinen anin tha then thu an tar langa Ramsey hian Mexico lam apan don ani Ramsey hian Cardiff a hian interim manager na thokin season man zo tak chia an match na hnung pathuma team a kai hruaya ma se Cardiff hi chanhim zo lovin championship atangin an relegate ta thowa season thara League 1 an khel don Ramsey point Cardiff a om chun zom du talovin Mexican club Universidad Nacional Pumas unam tia hriat lar hi azom dona he club hi team kai hruai tu ni lovin player angin azom dona ain khel chun zom don ani Global Players Union FIF Pro in anzir chian nuwa thutlungna an siam tar langin professional footballer te hian season thar tran ma chola hian atlem bera Carly Talchol an nei phalsak an ne he thutlungna siam tura anzir chiana medical and performance expert mi somsari rualte ruain uluk takin kimchang takin professional footballer te din mun anzir chianga chutatang chuan player te ha tong khong lutuk le chawlu tuka an ompal theina laka ven an mamo hle ti hriat fiat thar niin an du dan mumal takin an hrual mum ta chuta chuan season break an ti season man zo nu season thar chuan kai ma chol lain atlem bera
Carly tal player ten chol an nei ang season laklo lain chol lai lok an nei ngei turani thunei tu ten player te zin veiwa na lampo an ngai tua tel turani ti te atela hei hi FIFA Club World Cup khel don nai in elna khel tran ma sin an ti chuaka chu wangin hein elna khel team te hian an du angin player te season tharatan an bua sai theilo pha theita ane achian le zualan he an thutluk na ina ngong anei thei dan ti hian soita ila FIFA Club World Cup a English team Manchester City le Chelsea anin landona anni hian final thlengta sela July ni som pathum zan lai pel dar som pahnih le chan vea final match an khelang English Premier League season thar hi August ni som paruka an khel tran dona FIFA Club World Cup final match le English Premier League season thar tran in kara karnga chawatla a ma se fifth pro thu chua chuan player 10 season thar tran ma chola atlem bera Carly tal player te an chol ve turani atita sia Manchester City le Chelsea te hian season tharin bua saina atan FIFA Club World Cup a an hruai player te hi kar khat chau pre-season a an hrual theidon ti na ani thakhat chuang dai te pre-season tour te neya anin bua sai thin lain FIFA Club World Cup ba ka fifth pro dan tharin club 10 khat chu season tharin bua saina hun nei chungchanga ati boina sata hleya club lamin an tur viau theidan aom tatlat player thar te tan teammate te hriat chian le belkonga team system belkonga in siam rem ati harsa zual theya chu teamin atuar thei ma se le lamzonga thlir chuan FIFA Club World Cup an khel chungin team angin an khel ho char don thowa chu wangchon in siam rem na rem changa hein elna hi an mang thei bok FIFA Club World Cup a an hroi velo player te chuan ahma lamin pre-season match te an khel thei dona in bua saina ahma lamin an tran thei don ane fifth pro hi alampum chu Federation Internationale des Associations de Footballers Professionals ti ania English strong chuan International Federation of Professional Football Association ti na ani ani hian Netherlands a headquarters an neya ramsang association ayo in member antel thina anni hian player te thlawang an hau fo towa professional chin huam anni awangin an pol hi alian le nikum October thladai to khan fifth pro hian FIFA ina adu tua player te chunga athuneina Alex chungchang soisel to in FIFA kaldik lau theina nia an hriata thu boi te po an thelu to ni kha anni hi chuan player te himna hi an tin zone lian bera chu wangin player te chunga leiluak taka thunei tu ten ro an relin FIFA ani emo UEFA emo footballa polian dang tu po ni sela an nek let mai zela tunchuma an ro man na po hi player te ta na ha thak lutuk chau lutuk le in hliam tam pha thlenga thleng thei calendar khat lutuk an du lo na konga ma an lang na pakhat ania FIFA Club World Cup hun re tak khel an du lova FIFA in akal tlang pui luya chu wangin fifth pro hian Carly chol anti klung nan vele mia abuai turber ero club lam ani ta thung chu ba ka club lama in elna competition mu nam na po atir lambik angong tel thei mai theye ma se player te tan chuan a thajok mai thei English Premier League club Brighton chuan pawn makterwe somni pakwa point pasari pariat sengin kumsom pariat me Greece forward thang duang Charalampos Costulas an lalu dona in remna tluantling nei to in July ni khata Brighton a ain pulu don ane amana hian add-on skaltlanga impact bel thei tur pawn makterwe khat point pali an da tela chu wangin aman hi pawn makterwe somthum pakhat point pali pariat lai atling thei don ane teenager man tam hi kumnga dai contract Brighton hian an zia puya Brighton hian rol thar NBA lo tur an nei belta ane aman hi atama wangin record po an siam thara Greece dual chung football atanga player Salman Tamber record an siam ama record kumsang hi somnia Wolverhampton in Olympiacos atanga Daniel Podence pawn makterwe som paruk point paruka an leina kha akhum chiang hle heiba ka hian add-ons nena anin pek tlak nuwa Greece player Mantamber record thar asiam theidon boka Greece player Mantamber hi kumsangni sompakwa Napoli in Roma atanga anlak lu defender Kostas Manolas khania pawn makterwe somthum point paruk pathum manani Brighton player thar hi pawn makterwe somthum pakhat point pali pariat man atling theidon kanti kha Brighton hian Reece an la sang viau nge anthil hriat le muwa an chiang ti zona hi acha na hriat chak om takania anti manager Fabian Harzelar kumsamthum pahni mi manager no pang tak hian soin
Costula sian English Premier League khel achaka kan tima khel turin phur takin kan la luta ani hian kan tima aron ken lu thei mu hlan kan ngak hlel hle ani hian attacking lama du thlan tur dang min pedona achet na hmun thar tura hian ain siam rem theinan kan tran pui don ani ati Tottenham chuan Postecoglou an ban nuwa antin zone Lenber Thomas Frank team kai shwai turin an la luta kum sang ni somni pariat thleng dai contract an zia puya kum som nga pakhat mi hian Brentford chua sanin Tottenham hi azom ane kum sang ni somni pakhat jun thlanua Tottenham hian team kai shwai tu nget atana an lak lu palina ania London Marveng Club hian tun hnaya team kai shwai tu ban le ruat thar an nei tam hle Tottenham hian season man zota ka khan Europa League no moi choin kum sang ni pariat nuwa no moi an choi masak per tong ma sela in elnadanga season an mang chhelea Carabao Cup le FA Cup a hlotling zo lovin English Premier League a phechuan relegate lo zinga che cheber an nia tebula som pasarina season an khar ma se Tottenham hian English Premier League tebula an chunga om an mani aya point som pariat laya sang jok Brentford manager an chu sak thei ta thunga beseina thar nen season thar an clear ani Tottenham hian season thara Champions League an khel dona English Premier League le FA Cup ba ka Carabao Cup nen UEFA Super Cup an khel tel don boka in elna chinga lai an khel don tuna an roi thar Thomas Frank hian kumsang ni som parukhan Brentford zomin atira assistant mo phurna achela kumsang ni som pare ta tangin team kai shwai tu bera atang zuya sang ni som ni pali som ni panga season thleng akai shwai chung hian championship atangin English Premier League ain pet kai puya tun thlengin English Premier League online hamtang zel Brentford Club chanchina kumsom riat paruk chunga top flight league khelpui thei masaber niin Brentford tan anatho arau pui hleya tichuan English Premier League ka som pathumna som pakwana som parukna le somna niin season an khar zuya Brentford hi match zathum som pasaria kai shwain chumza som thum paruk achak puya chumsom sari pakha draw nei puin chumza som an klom ane Tottenham hian Thomas Frank a hian an beisei muthei don takmo Kevin De Bruyne point Napoli azom felta Italian champion hian free transfer la lutin season thara Italian manager room Antonio Conte ka shoina hnuaya Kevin De Bruyne hian a khel don ani Kevin De Bruyne hian Manchester City a chua san don ti ati chian nuwa club langsar tak takin an zuya USA MLS club te point sumtam taksi muin laklu antuma Saudi club te po soirik zinga antel ma se ama hian top level football khelchun zom adwa wangin Napoli somna apomta season thara Champions League ka kan la muthei don ane kum somthum pathum mi Kevin De Bruyne hian kum som chung Manchester City tan a khel chungin major trophy som pakwala e choi mana City Golden Generation a an game khai tu an khai pa bernin team lungphum poimo ane Manchester City tan no moi choi thei ang song deuh thoa choya a hun chunga City in elna an khela FIFA Club World Cup no moi chau choi lo anei ane a choi lo chan po FIFA Club World Cup squad ta City hian an zia lu lo wangania atel lowin a thian ten no moi an choi ani kha transfer market in atarlan danin Kevin De Bruyne hian City tan match zali somni pani khelin goal za pariata khunga assist za somsari pasari lai nei tel bokin match zali somni pani atangin goal contribution zani somriat panga anei ani Kevin De Bruyne hian English Premier League B ka Chelsea le Manchester City tan khelin heta tang hian match zani somriat pariata khela goal somsari pani khungin assist za som pakwa anei tel boka a team chumza som kwa pakwa chakpuin chum somthum pakwa chau atlom zoga atan puya English Premier League match zani somriat pariat a khela tang hian goal contribution za som kwa pakhat lai anei ani English Premier League ka match a khelna season chiarin season som pakhat Manchester City ta season som le Chelsea ta season khat amanga chuta tang chuan yellow card som ni pani chau choin red card phechu a choi mi lawa player discipline thatak ani zia alang chiang hle Kevin De Bruyne hi English Premier League ti munam zual tu zingami ania player of the season choi moina po tum ni lai dong toin goal of the month choi moina tum ni veka dong mana playmaker thaber choi moina po tum thum lai dong English Premier League ka hian a khelna team tum ruk lai a champion puibok magvedew ero Kevin De Bruyne hi top class levela om player thachung chuang zingami nima sela
English Premier League a kum som chuang hun a man chung hian Player of the Month choi moina thakhat chunga player cha thaber choi moina hi adong ve mi lova mak ve dewani Manchester United chun antlar malam ti chakna turin Wolverhampton atangin Matthews Cunha an lalu don ti achian nuwa ti fel ngai angte ti fel zota in United hian a release clause pound makterwe somruk pani point panga mangin an leya kum nga dai contract zia puin kum khat dang po sei theina turin thu an thlung tel bok ani Cunha hian soin Manchester United player kani tamai hi kalom leya ka ngai tuana om thuin ka soifia thiam lo jok Brazil no pang mai kani lai atangin Premier League hi TV ya kapi ina ken thina English team a chuan United hi kadu ber thin an thuam hak te hi ka suang tuana lua thin tu ani ka chung tele he ka suang tuana ka puitlin theina tura min puitu zong chunga lom thu ka soyani atia transfer market ina tarlan danin Matthews Cunha hian kumsang hi somni pathum khan Atletico Madrid atangin Wolverhampton azoma season ni khelin match somkwa pahni atangin goal somthum pathuma khungba ka assist sompanga anei tela match somkwa pahni atangin goal contribution somli pariat anayani Matthews Cunha kai shwai thin tu Edu Rubio an soyin Cunha hian English footballer athaina tak phaulang turin hun amamoa tuna ero athaina sanjia kan humek a dribbling skills thatakte a ball khoi diglutuk te hi khingpuite thianan atangkai thin leya United hi khelmola chakzoka asiam nge yang ani hi top player zingami technique lama sang takania number 8 angina khel theya number 10 angte second striker le striker pa ngai ang point a khel theivek Ruben Amorim system 3-4-2-1 formation a hian Matthews Cunha hi a fit thadon lutuk asira tanga alaya bolak lu konga tepo arin tlak leya United attacking ati thazual khopang tin asoyani ama enkol thin tu soidana changchuan Matthews Cunha hi Manchester United ti mason luai thei turania chu atakram athlenga ngem ti ero hunin ashildona aman atlem hran lova United hin antangkai puingat chuan ahming po alian zual nge yang Real Madrid chuan English right back Alexander-Arnold an min fel nuwa officiala phauchua hunan mangta he huna hian kumsom ni parukmi Arnold hian soyin Real Madrid president Florentino Perez le Real Madrid chunga hun tha min siam saka wangin kalom le Real Madrid te ang klapa inzialu hi ni tina thleng thin ani lova hei hi ka suang to na thleng dik ani he huna hian kaum veta hi kalom leya club le min tran tu te enge ka ti thei entir ka chak to le team tan le fans tan engkim peturin ka in peya no moi tam tak choya champion ni ka duani he hmuna hian ka football jin kong nuam ti takin than belzel chunga zo ka du bok Liverpool ka chua sanani chuan Real Madrid a kal ka du wang chawani yang ti hi englai point ka vonga Liverpool pon lama chuan he club chau hi katana ka du thanani Liverpool a khan hun rei takauma thutlung na siam po a har sat pha le ma se thutlung na siam ngei atul si ani karil ruwa chuan thutlung na dik ka siamin ka in hria Bellingham nen po kanin bia Liverpool chungchang te Real Madrid chungchang te po kan soya player ang le thien angin kan soi dun thina ma se he mun kapan na tura hian clubin ma ala ani Xabi Alonso hi ka ngai san ber te jingami ania ani ne na kan thok dun thei tur hi ka suang to na thleng dik jingami ani tabok Istanbula final ro pui taka Alonso thil ti te kha ka muwa ani hi ka in khel dan phunga po ngong nei lian em ania a ball pass dan te hi ka enton na sa hle hemi chungchang hi ama po ka hril to ani ati Alexander-Arnold hi Liverpool chul chuak dik takania Liverpool khwa piang Liverpool klapa inzir chuak Liverpool tana khel team vice captain hial ni chawania Liverpool a team captain ni adu thu soi to bokin Liverpool chantu ten captain ni turin hriak an thi vek towa an team captain alani ngei an be sei hleya ma se Liverpool captain ani main Real Madrid apan tathung hei wang hian Liverpool chantu tam tak chuan club phatsan tuwa ngain an dim lo hleya diriam taktaka social media kaltanga umzui tu po anei nuala Liverpool tana a match nanung lama te po fansin an awnom na chiamani kha Anfield ta a match nanung bera ero Jurgen Klopp le Arne Slot ba ka Liverpool legend then khatin a thlawang an hauna sat ema wangin fans lamin zaom takin an thla an awnom na tabik lovani
Real Madrid hian kumsom ni paruk mi hi free transfer a an lak lu arin om lain pound makta duai riat point pali sengin an la lu ta FIFA Club World Cup a chorman an duwa wangin sum sen ngai mi lo tura sum an sen angai pha Real hian Liverpool nena June ni somthum ralma chua zalen turin an nge na ma se Liverpool in an contract nei angin June ni somthum ralma chu an chua zalen don lo ti an soi hei wang hian Real Madrid hian sum sengin an lei pha ta ani Arnold hian Real a kumruk dai contract aziaka lei chua theina lei chua phalna buyout clause hi euro billion khatte meu anda tela lei chuak tur chuan sum tam uchuak tak sen angai don Arnold hian Liverpool a no moi a choi kim teu hlea Europa League no moi ti lo chu a choi vek towa a hlo tling hle chumi nuwa Real Madrid a hlo tling jok ni tumin bung thar akai ta ani Arnold hian Real Madrid in lomna hunan mana hian Spanish strongin thiamnal takin thua soya England season thum omto nuwa po English thiam hlei theilo Darwin Nunez tengot ai chuan a in zirmi ti po alang reng Arnold hian ngai san po a hlo zual pha ani Arnold hian Liverpool a number du a hak thin somruk parukha Real Madrid a hian a chom don lova number som pani a hadai don a chan soita ila Spanish football a hian dan sang an neya chuta an dan pakhada chuan jersey number chungchang hi ziatel niin Spanish top flight club te chuan an teama A squad B ka an squad thaber ti na ni mai chu chuta chuan player som ni panga an dalu turania chung player som ni panga te chuan jersey number pakhata tanga som ni panga thleng an haturani chuta chuan goalkeeper te bik hian number 1 number 13 le number 25 bik hi an hatheyang squad thaber A squad ta tel phak lo player no pangjok te youth levela omte eroin number tamjok an hatheyang tiin Spanish football hian dan an nei ani chuwang chuan Arnold hian number somruk paruk a hathei to lova som pahnih a hadon Spain a chuan senior team a tel top flight football khelten number somni panga aya tam an hak a thiang lova baka Arnold hian Real azom tirin number som pahnih le som paria chau du thlan tur hatu omlo a oma som pahnih hi a thlangta ani Arnold hian Real Madrid a hian akor nunga trend ti inziak a hadona Alexander-Arnold ti inziak a hato don lovani kor nunga a hming zia dan po adang ta deuh don ti na ni chu Arnold hian a soidanin mi te chuan Alexander-Arnold Alex trend ti te in chi sang in min kau thina ti chuan kau ol samzo ka in siam rem ve mai hi ka du ta ani ati hriatel ve hrim hriama La Liga chau hi jersey number chungchanga strict tak huam chin ti jim an nilova Germany League Sangbre Bundesliga a po hian number pakhata tanga somli thleng chau hak an phalani English Premier League Serie A le League 1 a ero number pakhata tanga somkwa pakwa thleng hak an phal thunga Serie A bi ka hian number somriat pariat bi khi hak an phal lova achan chu racism lam hoya an man thin ania wangin racism lam hoi kengtela ngayania hak an khap mia ani football khovela hian jersey number dangdai tak tak ha anom to thin boka number 1+8 ha te number zaruk som pariat hatlat te number za somni pakhat ha te number 0 ha te goalkeeper ni silova outfield player zinga number 1 ha te po an om to thin ani kha transfer thuleng kan soi main UEFA European Under-21 Championship result hi soilang ta zokila UEFA European Under-21 Championship in elna khelchun zom zelania Ukraine le Denmark in machonin gol nga luna me cha hian Denmark hi gol thum gol ni nan chaka Czech Republic le England in machona goli lutin England Under-21 team hian 3-1 in Czech Republic Under-21 team hian neya Finland le Netherlands Under-21 team te gol ni ve khungai ne tokin point khat ve an hlo chuaka Germany in Slovenia sithum fain an ne thung ani hein elna UEFA European Under-21 Championship a hian ramsom paruk anin ela ramsom paruk te hi group palia group pakhata team pali zel omin anin thena tuna hian group round khatna an khel zo towa round khatna khel zo to china hian Spain le Italy in point thum ve nein group A a point musang an nia Slovakia le Romania in point an la nei lova group B a Germany le England in point thum ve nein Czech Republic le Slovenia in point an la nei lova group C a Georgia in point thum nein France le Portugal in point khat ve an neya Poland in point an la nei lovani
Group D a Denmark in point thum nei in Netherlands le Finland in point khat ve an nei a Ukraine in point an la nei lo thung transfer chungchang soilang ta ila Leroy Sané German forward Bayern Munich a contract mang zo hian Turkish club Galatasaray apanani kha Galatasaray a hian kumsani somni pariat thlengdai contract ziakin kumthum dai contract aziaka a hlopo hi atam thokhat don hle report a alandan chuan Leroy Sané hian Galatasaray a hian season khata euro makte doi kwa a hlo dona heibaka hian net loyalty bonus adon thei tur hi season khata euro makte doi thum atling bokani chuwangin season khata euro makte doi sompani Galatasaray a hian a hlo phak don ani Italian journalist Fabrizio Romano tarlandanin German champion Bayern Munich hian nipui transfer kongka honchunge hian Spanish forward Nico Williams laklu antum leya Williams hi an top targeta laklu antum an ngai poimo bera an nei me kani Arsenal poi Nico Williams hi an la zui chunjom zela team lian pani te hian laklu ngei tuma tanan khawa wangin Nico Williams hi Athletic Club a khelmek na hian an chel zolo mai te po arin oma heti lai hian Athletic Club hian chel tumin contract har an zor ve mek bok ani hian a contract a release clause euro makte doi somnga pariat aneya he a release clause mang hian ama leidu te chuan all samzokin an lei thei dona ma se hetiang zat aya tlem hian leidan kong an dap ni in alang Sporting goal khung khol Victor Gyökeres chuan tun hnaya a khelmek na Sporting Club president in asoi then khat adik lauti asoi chok vele ta a Gyökeres hian soin tun hnaya thuleng atam hleya ma se atam ber khachu adik lawani ahun dik taka chuan keipo ka tong chuak ve mayang tin asoya Gyökeres le Sporting Club how to te kar hi a thalo hle ni in alanga Gyökeres hian Sporting hi achwa san rin na po alian zual ta hle German playmaker Florian Wirtz chu Liverpool nen anin rem towa ma se officialin ziakin engma an lada lova hetiang kara hian Fabrizio Romano tarlandan chuan Florian Wirtz hian chol ahman zo huna Liverpool a hian kalin contract hi ziakin ada dona inrem na tluantling an nei hi ziakin an nem nget don ani tuna hian Liverpool hian Florian Wirtz hi document lama te medical le contract chungchanga te inrem na an nei pui vek towa ziaka da chau mabakin engkim pe fel sain an omto ani BBC in transfer thuleng atarlan ngai thlak chun zomta ila give me sport in tarlangin Liverpool chuan Napoli atangin Nigerian striker Victor Osimhen kumsom ni parungmi laklu antum dona Napoli striker hian season masa khan Turkish club Galatasaray tan khelin gola khung thei hleya Galatasaray hi liga champion pui nge Napoli hian Osimhen hi shal antuma athak na tur striker dang te po an mel me kania hetiang kara hian kumsom ni parungmi hi Liverpool hian an be sei thar vele ani Athletic in tarlangin Leverkusen chuan Liverpool atangin English center back kumsom ni pani mi Jarel Kwansa laklu antum chunjom zel France chanchin bolian ten tarlangin PSG chuan Liverpool le Bayern Munich ina laklu antum Bradley Barcola an shal phal lova kumsom ni pani mi hi tuni pi transfer kongka honchung hian an shal phal don lawani Sky Sports in tarlangin Manchester United chuan French striker kumsom ni pani mi Hugo Ekitike an be se chunjom zela Frankfurt striker hi pawn makte doi somriat panga vela lei thei tura ngayania hetiang za sumseng he United hin an lalut ngam don MT ero achiang ri lawani dasan in tarlangin Arsenal chuan Athletic Bilbao atangin Spanish forward Nico Williams laklo tumin ma an la chunjom zel heti lai hian Sky Germany na tarlandan chuan Williams hian Arsenal ain ama be se tu dang Bayern Munich pan athlang zoka a release clause hi Bayern hin an pek ngam chuan Bayern lam apan mai hi arin omani Give me sport in tarlangin Brentford manager Thomas Frank an Tottenham azom nuwa Tottenham hian Brentford atangin Danish midfielder Christian Norgard laklu antuma ma se Brentford hian an player poimo hi an team manager thin club thar laka hian chan antum lova Christian Norgard hi shalo na turin kong engkima malak antumani Melin tarlangin Arsenal chuan Ajax atangin Dutch center back kumsom pakomi Jorel Hato laklu antum chunjom zela a khelmek na Ajax club hi transfer fee engzat nge an phuti chungchanga an dor to ani Sky Sports in tarlangin AC Milan chuan Arsenal atangin Ukrainian defender kumsom ni parian mi Zinchenko laklu antum Ole khati chin kha tun tuma football Titi kan ngai thak the chin chu nile photro se